Znaš ko je odličan za početak, mislim za početak. Ne mogu ga staviti ni za početak, ni za kraj, ali ona odličan za pogledat. One Punch Man, to je... Da. Kako je to dobro za gledat, pa to, meni su suze znali ići, ja se toliko nasmija da je to bolest. Ok, One Punch Man je osvojio svijet u popularnosti isto relativno novo, onako pred 2, 3, 4 godine možda. Više, ali ma sigurno više, ma možda i 6-7 godina, jer sam ja mangu čitao isto, znaš, pa sam stao na jednom dijelu jer me zanimalo anime, čekam anime da izađe da gledam šore, jer su mi šore prebolesne. Uglavnom, da damo malo konteksta. Isto nije preozbiljan anime, onako lagan za gledat, nema puno možda najsmiješniji. Jako smiješan, fakat komedija je na razini. Glavni lik je čelavi lik koji se trudi biti superheroj. I za razliku od svih ovih animea koje smo do sad naveli, gdje imate nekakvu progresiju lika kako oni postaju postepeno sve jači i jači, One Punch Man je od početka jak. Znači, vi njega od prve epizode gledate kak je on zapravo prejak. To je heroj koji ima problem da je on prejak. On je u jednom trenutku trenirao toliko puno da je postao prejak. I on svakog protivnika u jednom udarcu udari i protivnik se raspadne na milion komada i cijela zapravo njegova problematika dolazi od toga da on traži nekoga ko će trebati više od jednog udarca. I on u depresiju pada. Da, i on upada u depresiju jer njemu život nema smisla. Ono. A svijet, znači to je svijet pun junaka i svi su rangirani, znači ono od S do, ne znam, mislim do D. D je zadnje, ja mislim. S su kao special rank, to su ono kao najjači herojke postoje. Ono svi su ono OP, znači svi su ono brutalno jaki. Ali on je u biti iznad njih svih. Ali on je rangiran C. Ja mislim da je C. Da, full nisko. Ili D nešto, ono, zato što je išao na to testiranje kao za heroja, on je taj fizički dio prošao bolestno. Znači, ali kada je išao psihotest, to je bilo ono katastrofa. I frajer je rangiran D bio, ja mislim, ili nemam pojma, ono smiješno nešto. Ali fora od tome što kad god je bila neka frka ili nešto, on se pojavio na tom mjestu i on je prebio tog glavnog vilena. Sad je to nikad niko nije vidio. Jer je prebrzo, on će udari i to je to. Čovjek ide u dućan, ne znam, ono, pojavi se pri njega, ono, bog mora neki, ono, čudovište što je pobacalo, ne znam, onih Heroesa, ne znam, njih 10 ubio ih je ono se pojavi, ide iz dućana, rokne ga, pap, gotovo, ode doma, skuha si ručak. Ne, stvarno isplati se pogledat, priča je top, smiješno, znači stvarno ono... Je, taj anime je jako smiješan. Znaš koji je meni najsmiješniji dio? U jednom trenutku, to zapravo relativno rano u anime bude, tako da nije veliki spoil, nalete na jednog lika koji je cyborg. On ne vjeruje u fizičko treniranje, nego on vjeruje u to što više tehnologije ja u sebe natrpam i upgradeam se, to sam ja jači. Ima nekog doktora scientista koji ga slaže. I uglavnom... Genos se zove, odličan lik, predobar. I tu su animacije isto fenomenalne u tom One Punch Manu. Onaj fight sa Genosom je svaki put show. I uglavnom, Genos je toliko fasciniran da je taj One Punch Man, taj Saitama, toliko jak, da on odluči postati njegov disciple, jer učit od njega, jer kao ti mene sve nauči, znaš, kao ja sam fasciniran. I sad, razlog zašto je One Punch Man toliko jak, jer je Trenko. Sklekovi, čušnjevi, trbušnjaci, trčanje, ovo, ono. Ovaj kak je cyborg, ne mre to raditi jer nema mišiće, sve željezo i zapravo nema smisla da ga ovaj uči. Drugo, misli si, možda je mindset, možda ovo je zato što je najjači, sve kuži, znaš ono, ovaj si piše, sve vodi bilješke, kao sensei mu je rekao da ovo, a ovo je zapravo glupan i uopće ne razmišlja o stvarima, jednak ne može ga ništa naučiti i onda bata gluposti. On živio biti svoj život normalan, a ovaj ga prati i zapisuje šta ovaj radi. Uopće ono, nema smisla, nema veze s tim kak je on jak i kak će ovaj ojačati, ništa. Mislim da rekao, kak si postao tak jak, rekao da radi dnevno 100 trbušnjaka, 100 sklekova, 100 čučnjeva i trči 10 km. Znači to je njegova tajna. Mislim. Prejak. Pratit ćemo se još na One Punch Man, jer to isto ima onak briljantnih pričica i imaju dobre neke koncepte ovako što su napravili. Ima i priča je super i šore i likovi su isto top. Mislim, jedino pomično u tom svemu je glavni lik, ali nije on u biti toliko ni glavni lik, on se pojavi tu kad je ono baš kaos.
Ovi tu se, mislim, šore su u biti odlične i sve i vidiš da se muče, znači, ti heroji u tim šorama. Sve dok ne dođe gazda i ne riješi to. Ali kažem, priča je fakat, meni vrhunska. Je, top anime, fakat treba pogledat, ima jako puno tih smiješnih scena i šore su dobre, jer glavne šore koje vidite u tom animeu zapravo su drugi likovi, jer One Punch Man dođe i ono... Nije fora toliko, da. I to je to, jel? Ali moraš priznat tom liku koji to radi da zna kak napraviti točno to. Kak napraviš, jer ne možeš staviti svaku epizodu da frajer sam dođe i napravi ovo i da je epizoda gotova. Moraš napraviti nekakvu priču da je build-up do toga, da ono, dođeš do toga da ima smisla da neko onako zvekne. Znaš šta, vidio sam ti igricu su napravili u One Punch Man. Dobro. Jako se mislim kako će to izgledati. Da. Uglavnom, ti glumiš druge likove iz serije, i oni se šoraju u miru. U biti jednak imaš timer, oni se šoraju i čekaju da on dođe. Tako da on je u biti taj finishing blow. Ti ubijaš se boriš se i sve i ne znam, ajmo reći sad si oslabio njega skoro do kraja, i onda dođe Saitama i on kao taj zadnji one punch. Da. I to je to. Da, ima smisla. Meni isto bilo smiješno kad su ga optužili kao, aha da, pa ti si ga sam mogao one punchat jer smo ga mi kao već skoro dokrajčili do kraja, jel? Pa kao, ostao još samo jedan udarac. Da, možeš misliti. Je, da. Subscribe!